بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزر ودان تبي مهال وبتي زتري أخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من مباركات تري حج مهوجة فرتما دوام فريقين مي مسكتوغا كم دوه كأسر نماذ فهو كوريا ميجندا علمي دورة ميدوغا موضوع كي رسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع دبي خطبات كابه كتم واهك دكو أدبي شكّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إكذا فانو كحياة بلوغا إكذا فان هجرة كوربو مفهو كوربي إم حج حج كي هجرين ديهوانا هارو نبي صلى الله عليه وسلم كوربي حج إذا مرة مدالواني نبي صلى الله عليه وسلم حجك كورين مدينة هجرة كوربومك كورين نبي صلى الله عليه وسلم يتورو ده حج إكذا فانو كوربي كما سيرتك فتحه تاريخي قطون إذا مرين روا كوربا في بوري إمام ابن القيم رحمه الله إكذا فانو زاد المعاد كيونو فتوك يواها كتجنّا وافاوي إنما إسلام دين أو مفهو رسول صلى الله عليه وسلم رسول لك قطوك إكذا فانو هيدا كوربي مدة فهو أدي إكذا فانا حج فرض كوربونو فهم نبي صلى الله عليه وسلم كوربي إم حج حجّوغا نبي صلى الله عليه وسلم إكذا فانو أمتا وداع وداعوي إكذا فانو دينوغا كانكان إكذا فانو ميستكونا بيان كدبي أدي دين فريهم كوربي كموغا آي الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم إفهاروغا حجّوغا عرفات بموغا هنوانيكو باوا دبي إمّيما حج حجة الوداع نوتا وداعوغا حجّوغا نمو نندي فاوني أول من كم أهريجة حج دواه ورجينا مي خطبات أوكي واهكا أدو السوان رسول صلى الله عليه وسلم إكذا فانو حجة الوداع وجا حج كوري فيرو إكذا فانو هم يكني خطبة دبي عرفات بيموجا عرفات دواه نوت حج دواه يكني نو إكذا فانو عرف حجوجا تين تانيجا تفاتو تين دوahيجا نبي صلى الله عليه وسلم وني خطبة دبوا وافا إغتون إم فاه كوري خطبة كي حج دواه إدبي خطبة خطبة أول من تريك بڑا مشهور بين غسوامي وني حج وداعوغا حجوغا دبي خطبة كي غتوغا هجرين ديهوانا هاروغا حج مهوغا نواي في حكور دواه نبي صلى الله عليه وسلم نميرا مسكيتوغا غتوغا ميدو مي عرفات بيموغا بنا كوري فهرا مسكيتوغا عرفات بيمون بيروغا واسرا حدوغا هنوا كذا فان صلى الله عليه وسلم دبي خطبة نبي صلى الله عليه وسلم حج دوهوغا فتيس نماذ مناغا كوريبو مفهو هذا أون مهار ميدكني هجرين ديهوانا هاروغا واهك إنغتو حج هجرين ديهوانا هاروغا حج مهوغا ذو الحجة مهوغا نوايفي حكور دوهوغا فتيس نماذ نبي صلى الله عليه وسلم كوريبي مناغا كوريبو مفهو كذا فانو إدوهوغا مي مندرو إرو مدو جهموغا كورين نبي صلى الله عليه وسلم وداعين كذا فانو مدو كوريبي نميرا كيونو مي سرحدوغا عرفات بيمون بيروغا واسرحد سرحدو كذا فانو هنوا مدو إرو مدو جهي هنغو فرات إرو لمبنيما نبي صلى الله عليه وسلم إتنو كذا فانو هنوا خطبة دبي خطبة مشهور به أول من تريا إكي إدومرين خطبة وني روا كرفاف إقولون إمام مسلم إم صح سندون جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيبين كذا فان وني خطبة روا كرفاف نبي خطبة كي ديكو خطبة إنه خطبة كي ورا كور خطبة إنما خطبة رسول صلى الله عليه وسلم أول منا إسلامي عقيدة ورا مهم كم بيان كتبي إقولون نبي صلى الله عليه وسلم خطبة بيان كتبي إم مهم إكمكي أقول من إم مسلمكو أنا مسلمك حرمة تريكا لو بتأخذنا إم مسلمي أنا مسلمك لبيجم وحرمة تريكا نبي صلى الله عليه وسلم بيان كدبي إدواه حج دواه عرفات بما فنوم كورين كذا فان إدبي خطبة مسلمون حرمة مسلمك ليه حرمة كم فيس
adi enage mudaluga hurume kamavies adi enage abura izzatuga hurume terikan nabiya sallallahu alaihi wasallam eduhu bayan koddevi aslu hagegatuga mi islami aqidage mewayaki em muslimako ane muslimakam mi bavanje hurume terikan algon men ekaku anekkegge leya rakkate riwani ekaku anekkegge abura algon men rakkate riwani ekek anekkegge mudala algon men rakkate riwani emihegge hituga islami aqida warugadavi waraka ehme rasul sallallahu alaihi wasallam deen ekadek fan bayan koddevwamu emme fahun ekadek fanu edevvi khutubatakuga ewaraka muslimunge hurumet terikan bayan koddevwa fawani nabiya sallallahu alaihi wasallam e makkaga ege tevis aharu kurin gaagandaka ekadek fanu tera aharu wanden Allahuge ekkawantaka mistakunna bayan koddevwa Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakama ilaha libodigamba sifafulutaka ismafulutaka adi Allah subhanahu wa ta'ala rabbigge haysiyatun Allah subhanahu wa ta'ala duniya kurawwa kankam bayan koddevuma fahu emme fahun ekadege fana muli arabi jazira muli hijaz karaya muli arabi jazira ekadege fana bolamba tabawi fahun nabiya sallallahu alaihi wasallama illakka vihas muslimunge kurimatiga mativerevegam vi hukuru duwahigga menduruge wagotuga nabiya sallallahu alaihi wasallama mistakunna bayan koddevvi muslimegge hurumet terikam kinetto ekade fana bayan koddevvi makka hurumet terivegem wa gota hajju mas hurumet terivegem wa gota kaubatullahi gefulu hurumet terivegem wa gota algon men komme muslimegge ekaku anekkekge macca muslimegge leya mudala abura izevani Allah subhanahu wa ta'ala hurumetteri kuravvagene kobato icche hurumetteri umaki hurumetteri umuge maaneki echigga annuge vena algon menna tane hurumetteri vegen wonuwata masjidul haram e algon men mikene nuwata haram fule mikiyani etanaki ei Allah subhanahu wa ta'ala rakkateri koddevwa fawa tanakavvat emima hurumetteri umaki ei rakkaterikan nuwata salametterikan emiheka libuni meheri emiheka hurumetteri vefa emima Allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiyya sallallahu alaihi wasallama alun menna edu bayan koddevvi muslimegge lege hurumata aburuge hurumata izzata mudaluge hurumai algon men komme miheko ves medu visnene algon men medu emme lobiwa tanaki kaubatullahi gefulu enundo kaubatullahi gefuluge hurumata vore muslimege hurumetterika Allah hadratuga boduwegen ve tobe takhunne emi islami aqida ga mikkiya al wala wal bara nuwata algon men muslimun deke lobiwe ghairu muslimunna nafrat kurumuge mativeri fidawalu asu rasul sallallahu alaihi wasallama hajj duwahu ekade faanu khutubaga mi bayan koddevwa fa wani ehma algon men ebe jehe algon men aqida ge wahaka dakkaero algon men mi tawhiduge wahaka dakkaero aqida ya tawhiduge emme fahuge mewaya ki algon men e aqida rangala wargoda kofikam wanama algon men ane muslimege aburaka ara nugannane nuwata abura aragato algon men jehidum wan ane muslimege muda nuhaggun ka nuwata oluwalagen emiheg mihunge muda kewma algon men jehidum wan emihage harudana aqida horijkam wanama em rasul sallallahu alaihi wasallama ekadege faanu fettevi aqidage mi risalat ekadege faanu furihama koddevvi kurevumuga nabiyya sallallahu alaihi wasallama evara nabiyya sallallahu alaihi wasallama muslimunge hurumet terikan abayan koddevvi faawani hama egota nabiyya sallallahu alaihi wasallama eduhoge khutubaga ekadege faanu bayan koddevva faave jahiliya zamanuge huriha kame ekadege faanu ei faituve ifawa kantattahuge gotuga jahiliya zamanuge huriha kame ekadege faanu raddu kurawwa faave ekantattaki balagene vene kantattake nuun gotuga ekadege faanu ekantatta kane eluvi kobato jahiliya zamanaki isa ge faana muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya demeduga miya zamana mikiyani jahiliya zamana ei gaagandaka hasteka waraka aharu ei rasul bekale nota nabi bekale nota fotai Allah subhanahu wa ta'ala bawa nulawwa ediya mudde e muddata jahiliya zamanu mikiye sababaki
jahulu nuwata Allahu wa meduwes adi mistakunge haggutaka meduwes janawarunge haggutaka meduwes muli duniyega wani jahalatu nuwata neengumwa jahilukum fiturifa embe e muddata mikeni jahiliya zamane emme names rasul sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen funubunu hisaban ferigen den duhaku es duniye ga jahiliya zamane nonnane abadu es qiyamata jehenden duniyega tibene bayako Allahuge deenuge matiga tibene bayako nuwata Qur'anuge matiga Qur'an negehettuma maske Qur'an bayako emima rasul sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen funubunu hisaban ferigen jahiliya zaman evani eki eka netigen gossa em rasul sallallahu alaihi wasallam arafa duwahuge khutubaga jahiliya zamanuge huriya kame wani neti gossa kama nabiya sallallahu alaihi wasallam irshad dibbi emima jahiliya zamanuga nota islam din awmuge kuriga nota islam dina khilafa ebbes kame miha koffa nubunevene timannage kaaba fain ekame kuriti timanname ekan kuraniye medo awmenge terega khassakom mige deduwas fahun nota tinduwas fahun awmena mi baddal kurani idu baddal kuraro awmenge terega war gineim buneve wahake mi sakafi kameke mi aharmen idu kuliwar mi kurani mi adakada kameke mi dina behe kame nune enama slobet akhunne algon men dannam vi kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan shawwal mahoge evvan duhaki idu duwas kan adi hajj mahoge dihwan duhaki idu duwas kan kanelu vi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei alifdal kiya tanakon nota waki gawmege sarukarakon kannala afu duwa henno ei hangudu matin allah subhanahu wa taala sharu kurawwa faatu he emima eduwahu algon men emme furtama kuranche he kantata ki idu namade kannelu vis allah ema namadu kannelu vi faratun eduwahu ufa faalu kuram vi goy ebawe kandalu wafa ema e usula e mina e hamen algon meneka nunettene ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani algon menge dina afushara huriha kame arafat duwa khutba ka batil kurawwa ekade faanu batil kurevi minbaraki ekade faanu fettevi emme furtama ekadege faanuge ailaya gulifawa efata huriha kame batil kuram egotun eru jahiliya zamanuge arabingi terega onna kame ei badalu hifo ek gabilage mihaku marala fiya e miha marali gabilage kibein badalu hifumaki arabingi terega eru zamanu suren onna kame envima misalaka gabidaayakun mihaku mi maradi nuhaggu maradafiya e maruwi mihage gabidage mihun ege fastola sahar fahum vies sali sahar fahum vies emihuna fursate libijjiya ekkeda gatudu korunu mihage badaduga eba ane gabidage mihaka evedane gatidu mihaya ives gulumenne mihaka misaka mebuni enege timage mihaka nuvies e gabidaya nispe viti eba badadu hifa emma mikan rasul sallallahu alaihi wasallam wani nattawa dabwa fekade fanu hajjatul wadaga hutuba ge kade fanu vidal wani egota jahiliya zamanuga arabinge terega ebbe ko anebbeege lege badalu hifumu gotun kore mundi aniyaveri huriha kame mi wagota fahu wani timan kadege fanu e huriha kame raddu kurawwa fime en evves gotaka e badal take nuhifene egotun kade fanu emme furtama cancel korevvi not emme furtama bekade fanu batul korevvi ekade fanu ge bodu bebe kamawwa Haris bun Abdul Muttalib ge dariye kamawwa Rabi'a e Rabi'uge kujje e kujjaya ki Rasul sallallahu alaihi wasallam e gabila egga ekale fanu kirufodu hippam wadagen nevi banu Saad banu Bakr bun Saad wanhaga mibuna Rabi'uge darifulu kirude ulenikom enage kirume kamana ena gatulu korevi kama wani nuwata e kujja gowagen kiruma kamana datulu koffa danikon hudailu wanhaage bayako e kiruma kamana gatulu ko e tuttu kujja wes gatulu korevi ema rasul sallallahu alaihi wasallam ge rasul kamuge ma kuri hingafe wahake ye nuwata hadisa ye ema hudailu wanhaage mihuna dekola banu hashim wanhaage mihunaka lege badale nuifene kan rasul sallallahu alaihi wasallam edu engevi effa rasul sallallahu alaihi wasallam ham egota ekale fano batul kurevi kame yei jahiliya zamanu ge eru makka ge mul iktisad bina kofoti medus around menge gawmukta hoge iktisad bina kori gota riba ge muamalatu ge maccha eru arabinge terega riba kewmaki nuwata riba ge muamala kurmaki ei
haddu natta fawa kame em rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu korevi jahiliya zamanuga ribage lono gotuga difawa huriha lone miedum perige timan kade faanu baatil koravwa fime evves mihaku nujehene lonuge interest gotuga ituruwa riba dakkaka egotun timan kadege faanu emme fortama mi baatil koravwani timan kadege faanuge bodu bebe abbas ke faanu mista kunna riba gotuga difawa huriha loneke abbas ke faanaki bodu vyafare veriye enama se kadege faanu vyafari ge kadege faanu ge business ge bodu insette ki riba gotuga ekade faanu islam wadagenu kurin duko fawa lonuta evima e lonuta abbas ke faanu ge arihun roda abbas ke faanu ge gatun lonu naga fawa evves mihako riba ge gotuga ituruwa ba dakka nujehena kama rasul sallallahu alaihi wasallam eduwahu amru korevi den rasul sallallahu alaihi wasallam eduge khutubaga ituru bawar kanka ekade faanu zikr korwa faave enames alun tibe fonna bunadem miule waake ki mi hukuru mi hajju hutubain alun menna daswa emme bodu aqidage fila walaki islam deenuga kankan haranko kankan halal kurumuge ikhtiyaraki hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ya libifawa ikhtiyar ekam mi algon menge mi dauraya mi gule aqida ya gule emme bodu fidawal e rasul sallallahu alaihi wasallam eduwahu etanuga hunnawa eta kame ekade fan haram korevvi eta kame ekade fan hudda korevvi eta kame ekade fan baatil korevvi ei zamanu suren arabinge terega hingabun eta kame emima ekamun algon mena engeni shariyatu ke faratun islam deenu ke faratun kankan haram ko halal qur'ani emima e agida algon menge hituge veje ashagannuwa islam deenuga haram komme icche haram wane islam deenuga hudda komme icche hudda wane evves mihaka islam deenuga haram kofo icche hudden nukurevene hama egota islam deenuga hudda kofo icche evves mihaka haram evves nukurevene islam deenuga haram kofo icche hudda kura mihaeke islam deenuga hudda kofo icche haram kura miheke allah ga hadratu gawane evvare ei allah subhanahu wa ta'ala ya lifawa hagge allah ge rabbu wanta kamun ilaha hama ekani libifawa kamaka emiha ya aragati ema lobeta hunne mi algon men daskuren je kame ekkela ellaka viha sahabin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshadu ga wagutun ekay befron hippevi e hippevon e kiyaman terikan ei algon menge mi agida algon men bunade kamaki hame goto rasul sallallahu alaihi wasallam hajjuga ekade faanu devvi khutbata go terem ekade faanu idu duwahu minaga ves nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutba devvi idu duhu minaga ves nabiyya sallallahu alaihi wasallam pani khutba devwafa adi hame egota ayyamu tashriuge duwasta go terem bay duwasta hoga ves rasul sallallahu alaihi wasallam wani minaga khutba devwafa egoto nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvi bay khutubaga ekade faanu wani ali ge faanu fanuwa adi ves nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvi khutbata uteren en khutuba igga ekade faanu takuraru kurawwa ekade faanu mista kunna war bod bayan ko devvi aqida ya gule ane fila walaki suwaruge hama ekani wannani mu'minun kan nota muslimun kan tobe tahunne miyadu algon men gina mihuna mi dnegunas duniyege miyadu islamu kama nispeva bay gawmutakon million billion dollar e baharadu kore mi agida muslimun itere nattal algon mi kene kafir hulangu gawmuta hoga waha kenno medo algon men e gawmuta kuga mi ma bodati tawarta ala afa hunnati nuwata ei duniyege me taragi wefawa bay gawmuta gotuga bala islami bay mujtama takuga medo eba haradu kure mi agida nattala kobato nattala mi maske kore agida ki ei suwaruge hame kene wadeveni muslimun kama islam dino khandala famiwa agida suwaruge algon men wannam beenu kama waname emme furtama algon men gabulu korenche he hame ki agida ki allah subhanahu wa taala suwaruge nuwaddawane muslimen nuni ehmiya ekan gabulu nukura mi ka suwaruge nuwadeveni e rasul sallallahu alaihi wasallam bodu idu duwahu yawmun nahruga ekade faanu minaga hunnawa fa ekade faanu bayan ko devvi hagigate suwaruge hame kene allah subhanahu wa taala waddawani muslimunne hame kene suwaruge waddawani tibe fonu enga wada gannawa to hijurein nuwan aharu abu bakruge faanu hajjuge amire kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam kandalu wa fa makkaya fanuvi hajju mattaka
e aharu wes Abu Bakr gufanu Makkah wadaagenne fahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gufanu e jamalu kolegge matiga hijra kuravvi al qaswa e kiyunu jamalu kolu devwafa Ali gufanu fanuvi etadwa fahum Abu Bakr gufanu Makkah wadaagenne fahum hajjuge manasikta ferunu fahum Ali gufanu fanuvani nabiyya sallallahu alaihi wasallam e jamalu kolegge ekale gufanu hijra kuravvi jamalu kolu qaswa e jamalu kolegga ekade faanu badru hangurame nukme wadaagenne jamalu kolo e jamalu kolegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajju kurevi jamalu kolo e jamalu kolo devwa ali ge faanu ekade faanu fonuvi miistakunna hame ekene mikam bayan koddinu mattaka suwaruge wannani muslimun ekenne enames miedu aron mibuni gawmuta ko miedu kora fandaki nota emi ufaddang ole ekechki ibrahimiyya din emi hum nota abraham ekodoga namuga algon menna fennana miedu duniyega by Islami gawmuta Yahudi Zionist Israela ekkon gulunta gam koramu edani Trump ufaddafa ewa ebbas womes ene kiyani Abraham Accord Ibrahim ge faana nispekko emi hum bunani Yahudinna Muslimunna Nasara inna kimi Ibrahim ge faana nispewa baike e tede algon menna ki miyaduge mitiba Muslimunna ki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ge tabawa Muslimunna kimi Ismail ge faanu darif fas kolon ais miti bi algon men note Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Ismail ge faanu darif fas kolon wadagen nevi den duniyega Ibrahim ge faanu fahu wadagen nevi huriha nabi be kalun ebe kalun ki ei Ishaq ge faanu ge dari kolun adi khatsakum banu Israil note Yaqub ge faanu dari kolon wadagen nevi nabi be kalun na rasul be kalun ehma algon men emmen gosmi gulani Ibrahim ge faana hamya emve Ibrahim ge faanu ge lagabaki ekade ge faanu mikene abul anbiya huriha nabi be kalun ge bappai ehme emihum bunani soruge wannane muslimun ves yahudin ves nasorain emihum mide sifakoddeni kinetto mihuna sifakoddeni duniyage mashhur youtuberon gengoske alunmenge terege zuwanu terege mashhur bay mihun youtube baron gengoske duniyage mashhur comedianun gengoske emihun sifakoddeni mi aharmen gega gengule tv kahade ichke tv remote algonu e channel la fitima ves de channel la fitima tin channel la fitima ves sama algon menna premier league match feridan enonto ehmima nasorai ge channel da fitias yahudin ge channel da fitias adi muslimun ge channel da fitias hama emme fahun gossa hama emme mes wannane suwaruge ki ei ibrahim ge faanu ge dar kola nispeva emme waddane taneke enemes Allah subhanahu wa taala ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajju mi bodu idu du honwata hijure nuwana haruge hajju mahuge dihevi idu duwahu wes adi efahu a bara ayyamu tashrihuge duwastawge sekade faanu minaga adi alige faanu ege engaharu kurin fanuwage mes ekade faanu muslimunna visnadi nota algun men qabul kurinje agida gotuga ekade faanu hadis ful kurawwa fawani hama ekani suwaruge wannani mu'minunne muslimunne ema lobete ahunne algun men enun gotaka qabul koppa kitime waraka algun men hajju vias algun men kitime gotaka algun men umra kitime gine kuriyas roda hifiya zakat dinas namaz kuriyas mi aqida khilaf algun men ka mi yahudinna nasara inna kiwe suwaruge hagwa baikama algun men qabul kofiya esaba algun men islam kan algun men kibe netigen ediye miyadu mi fikuru feturu mattaka billion dirhama dollar ebe fatura bodeti singa muassasata misra gulfuge gawmta hoga ufadda fe bahuri algun men ge tere adi efikuruge mihun nufedunu kama vias mi miyadu duniya warboda mashhur ko fatura munda kame huriha dina kiwes mi hama din te gotuga hasakon christianity ya jusa islam miyadu islami bay gawmuta ko gulfuge bay gawmuta ge bahuri ek complex egga falliyaka yahudin alkon kura tanaka muslimunge miskitaka bina ettenek adi miedu emihu maske koramundani e fotegga guruwana old testament new testament nota bible la taurat print ko fa nere miedu alun menna visnadeni abadues harmena kimi insaniyatuge ahunge gotuga mi aadaage kankamennu mi plane ko gen alun men terega fatura kankan alun men ebbay ko anebbay ka jehene ihtiram kuran alun men ge gawmuga onnen jehene diversity alun men ge gawmuga eki fikurta ka mi huna jehene alun men chagade enmes ghazaya jehunima ijage nudeve ghazaya jehunima ebona tasamuh nuwata ekako anekaka maafuko ekako anekako hiyal taka jaga dinumuge
kankame nufene lobe takhunne emima algon men warabboda medu visnenje algon men darinna medu social media ga mashhur mihun beenako ge emihu fatura e fikuru mi muslimun nunas adi yahudinna nasara innavis surga wadevenakam ename surga wadeveni Allah subhanahu wa taala veddevi farataka ei algon menge mihira hama bunti visniyas algonuge geya algonu veddi miheka wadeveni surga ki Allah subhanahu wa taala ilahuge taqwa veri alunattaka ilahu tayyar kurawwa fawa tan Allah hame ekani taqwa veri veveni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekani tabawa mihuna ekani mihedu miga kuriga Musa ge fana Isa ge fana Salihu ge fana Daud ge fana kitime waraka emihe tabaye huttas Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniya wadaga tuma fahu den huriha deen take huriha shariate wani Allah batil kurawwa emma mikala asasi agida alun men beje kabul kurima algon men hituge eche bimbol ne gunima algon men na hulungu gotta kamunu dan algon men na emihun edakka goy emihun sakafe kamunu dan ehem veken ei algon men ge emme asasi agida ya kabul kurma fushora kan kammi ema lobe tahunne hajjuge khutubaga rasul sallallahu alaihi wasallam war boda ekade faanu tarukiz kore vinota ekade fan samal kan devvi agidaen mi algon men terege ashugenne umattaka suwaruge wadeveni muslimegge gotuga hama ekani Allah subhanahu wa taala ekkawanta kura mi hegge gotuga muslimi Allah baddal kura miha ekenne emi madobe tahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifada eta fidawal take algon menna mi hajjuge khutba tahoga ekade fan devwa fave ekade fanu arafat duwage khutbaya adi efaho ekade fanu mi bodu eid duwa huwes adi ayyam tashriq duwa ekade fanu eki tantanuga ekade fanu tafatu tin khutbay devwa fave etin khutbaga eki faharu eki kankama ekade fanu ishara korwa fave egotun Allah shirkunu kuruma adi zinenu kuruma wakkannu kuruma em muslimai ane muslime ge leya mudala adi aburuge hurumet terikan ekade fan takrar kon handa ko devvi hama egota miistakunge meduga emihaage libawa magama emiha libawa hasaba nasaba emiha libawa ritikama mussandikamun tafatu kurunta natta davva hama ekani algon me miistakun mine kirenjehene mizanaki taqwa veri kankan ekade fan eduhu ge khutbata hoga ashagannuwa faave ad emima mi algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri arafatu ge khutba anuwata hajju ge khutba in algon menna daswa emme muhimu aqida ya gole bay fidawal toge macca algon mi tibefona ali alwal dobe tahunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam edwa hoge mi hajjuga nuwata arafat bimuga hunna wanikon Allah subhanahu wa taala ekade fana deen baawale deen furihama korevi kamuge ay maida suratuge ay baawale vi umar ge faanuge zamanuga hinga fawa hadisa yawun tibe funa dannawala fa alunuge wa kol kurkollana edduwa ko umar ge faanu ekade faanuge darbaruga madina ge innawane ko yahudiye ko annani ingeto miedo algon menge muslim ahunna ukhtu gazzaga manamu mida mihuna nisbeva bay yahudinnaki e yahudi ko ais umar gafan arihuge dannawani e amirul mu'minin e naves qabul kore umar gafan ge verika e mu'min takunge amire kalemen muslimunna allah e baawale vi ay al yawma akmaltu lakum dinakum miedu timan ilahu tiyabami hunge din furihama koddeva fime maida suratu allah e baawale vi ay ahanmen yahudinna allah baawale vi nama eduwahaki ei iidu duwahi gotuga timam men belimu heyye umar gafan vidalwani allah gandi huwa kofa dannawame rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tanegga hunnawani kon duwahigge kon wagutegga kan ekade gafanu macca e ay baawale vuni timam kade gafanu dene hurime ei hijuren dihwana haruge hajju mahoge nuwa evi hukuru duwahu rasul sallallahu alaihi wasallam arafatuge e sarahadduge ekade fana hunnawanikom ne ekade fana Allah subhanahu wa taala ay baawade buni ei awnu kurim mi ishara kuri khutuba ei namira e kiunu tanuga ekade fana hunnawa khutuba devuma fahu den ekade fana etanuga mendura asuru namadu
isko jamu qasru korewuma fahu den ekadek faanu wade wada gannawani arafatuge bima wade wada ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam jabalur rahmage gotuga arafatu bimuga inna e farubada mi kariya nota hil kariya ekadek faanu wada gannawani wadaage nabiyya sallallahu alaihi wasallam etonuga hunnawani ko Allah subhanahu wa taala islam din funihama korevvi kamuge ay pawa levvi emima mi algonmen gabul korenje ane hagige agidage gotun islam di moti funihama vefa midin evves miheka badalen nokorevene midina evves miheka uni ituru kame algonmen evves miheka noe genevene emima algonmen wara boda mi fada asasi kankan kabul korenche e gabul nukurima miwagotaki kafaru ufadda wargina kankamuga algon mena jehven misaka emihun algon menna medu dini gotum shakku ufaddan suwale koffane algon metene komme miheka e suwalege jawaben nudeven eh namas algon men hituge adin gabul kurani islam dinaki furihama korawwa fawa dinekkan islam dinaki e haggu din egota algon men gabul kuranya algon menna kitema waraka suwal kuriyes algon menna e suwal takun e shakku takun rakka teriveven em abadu es algon men ebeje detere mi agida algon menna mitibi haggu gotuga algon menna kiye mi haggu mauga tibi mi hunaki algon men fiyawa den duniyage evne hus baatul gotuga ole mi hune mi kan algon men hita visnaade algon men darinna kiyade tobe tahunne algon men bunefane den e ki kuran kiya kan kame hiye ahar men gawmu gole horiha emmena ekan engene nun heye lobet akhunne algon menna deeteren ekan handan kodden mitiheni algon menge hitaki kankan handan neti ghafidu wa hitaka bati emme rasul sallallahu alaihi wasallam takura rakom tibe bolan vistalava ekade fan hijure nuwana haru evahaka hanuma koddevvi hijure dihamana haru ekadege faanu ge duufulun evahaka bayan koddevvi adi evarku nubude ekadege faanu evahaka ehem mistakunna bayan koddinuma haddatul wadauga ekadege faanu takuraar korawwa ishara ko baharu eluvi emima islami aqeedaage wahaka alun men deeteri dakkan jeheni mifada a sabab takattaka ema lobe tahunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam egota alun men nami bayan koddevvun mi alun men ekama medu visna fikur kurenje kame ehembe astu haqiqatuga islam din hajju duwa furihama vi kamattaka Allah subhanahu wa taala algon menna idegge gotuga algon menna lavwafa evani bodu idu aslu kuda idu algon menna mi libeni rambon moge roda furihama korevunu kamattaka bodu idu algon menna mi libeni islam din Allah subhanahu wa taala furihama koddevi hajju duwahuga adi hajjuge emme muhimu manasik onwata alukanta alun me mikurani arafatu bimuge horege ema arafatu bima hajju veriya devuni ma astu haqiqatuge enage hajju evani eha hisabu furihama vefa baki hajjuge emme muhimu rukum furihama vima ekamuge ufa faalu kurumuge gotun algon menge tereng hajja wada gennevi muslim ahunna ukhtunna arafatu bimuge e mativeri rukum furihama kurevunu kamattaka ufa kurumattaka algon menna ide Allah subhanahu wa taala levvi ma algon men miulani india mihun kule mi kuda jehuma nuwata afrika en algon men teriya genesken ule mali banuma mifada kankamuga algon men muli duwas mi heda kurani algon men terega idu duwahu mi kureve ekhala islam dina khilaf eta kame algon men kura algon men handane nuhure mi Allah subhanahu wa taala mi kainatuga levvi tinsateka fastolas duwahuge tereng hajju duwaha fahum yanna idu duwahaki Allah ga hadratuga emme ma duwas e ma duwahu alun men tereng gina mihu mitibeni fahish kankan kuran alun men tereng gina mihu mitibeni Allah wa urdifawa kankam kuran musika dummari takuga alun men muni ratta me onnani gugumadafa adi emme bodu hitameki alun men terega idu duwahu kureve emme bodu munkarataki tibe fon nenge wada gannawa to idu duwahaki rarrashuga mihu miskita waram madun aradu he miskittakuge jamaai ekko mihu madu adu he koto kon idu kuliwar kule mihu tibeni namadunuko ehme mi algon me medu vislenje he kame algon men idu faha kuries fardu namada rakkatir wange beje den algonuge waha kono nimmalum kurim tibe kadun hitugo fedan suwale microphone nota thalafiye nota mic enne zamanoga ellaka vihas mihuna rasul sallallahu alaihi wasallam devi khutba kine adu hun kine adu
ඒරු සක් එල්ලක විහාස් මි නයිකේ ෆාන හුතුබා දෙවි එක මේරු නුන්නාන මයිකේ නුන්නාන මයිකේ එම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි හුතුබා කීනේ හුරියා බේෆොන අඩු වෙන්නේ تبي ورقينا مي خطبة كفاك مي سؤال كجوابك رسول صلى الله عليه وسلم يدو دبي خطبة إكذا يفعلوا عرفات بيمك دبي خطبة نبي صلى الله عليه وسلم کے صحابي إكذا يفعلوا نبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا إكذا يفعلوا كيا دبوا إتشهي إبه فلكو درغتي به هم بيفرنا أروي به ورا بارك كيا دبي أنا برواية توقع وني نبي صلى الله عليه وسلم می حج دعا عید دے خطبات کو ترین خطبایا کا بے گتوں عبد الرحمن بن معاذ التمیمی رضی اللہ عنہ ودال ونی اللہ گندی ہوا کروا فدنم میں تمم میں مناگا تبا ایام تشریق دو مناگا تبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناگ ہنوا خطبہ دے بن فٹے وی එහෙන්නම ආහාරෙන් තිබී ආහාරෙන්ගේ ෆේලිගේගේ එකමක එක දෙයක ෆාණු خطبہ දෙවම් ෆෙට්ටවීම එක දෙයක ෆාණු ඒ දෙවවා ෆිලාවලුත ආහාරෙන් ගේග ආහාරෙන්ගේ ෆේලිගේගේ තිබීරු ආහාරෙන්ගේ කම්පතා හැමිය එව්වෙස් උඳගුලෙන් නැති ෆෝරේ එමෙ ඉනුමරි විදාලවනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි මූජිසාත් එක්කමුග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එල්ලක විහාස් මිහු මිනාය මිහෙන් එකි ෆරාත ෆෙතුරි ෆතිබේ ඉරු එකදේක ෆානු මිනාගේ මස්ජිදුල් හයිෆේ කියුණු සරහද්දුග එකදේක ෆානු හුන්නවා ඒ ජම්රාත කාරික හුන්නාන මිස්කි ඒ මිස්කි කාරික හුන්නවා එකදේක ෆානු දෙවි ඛුතුබාත මිනාගේ එකි සරහදු තවග තිවි බේෆුලුන්න බේෆුලුන්ගේ කම්ෆෙත්තක හැම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆෝරකොත් දෙවි කම එහෙම ඒ එකදේක ෆාන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි මූජිසාතේ ගොතක රිවාවෙන් අස්පාවේ අදි බයිදුමරි විදාලවේ එකදේක ෆානු ඊදු දෙවි ඛුතුබා අලීගේ ෆානු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියා දෙවවා ඉච්චෙහි අධික ෆානු මීස්තකුන්න අඩුයිවේ ගොත බාර කියා දෙවි කම එමිම මි දෙගොත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවි ඛුතුබා මීස්තකුන්න හැමිය එබොරි ෆෝරාෆ අවුන් මිවාකමි බයන් කො දෙවි කොද්දින එමබඩ බේනමකි බයි මිහු හසම් බයි ජුවානු මෙදු උෆද්දා ෆාන මි කාද සුවාල්ත ඉංගතෝ එන්නම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ සුන්නතු එබයි එකන් එගොත ෆෙන්න ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සහාබින්ගේ තෙරේග බිලාලුගේ ෆානු මෙ ෆදා අබ්බාස්ගේ ෆානු මෙ ෆදා අදීගේ ෆානු මෙ ෆදා බේෆේ ෆුන්නකි එබේ ෆුලුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වර පාර වාගේ දෙකම හුනරු දෙවා ෆා බේෆුලු රිවාවෙගේ අයිස්පාවේ අබ්බාස්ගේ ෆානු මස්ජිද් නබවි මිහාර එහෙර තනුග හුන්නවාෆා එක දෙක ෆානු ගෝවාලව්වා ගෝවාලුම් මේ අල්ගාබා එකේ සරහද්ද ගාගණක මදීනා වර බේරුගවා සරහද්දේ ඒ හිසාබක තිබේ මිහුන අඩුයි වේකම එක දෙක ෆානකි වර අඩු දුර අඩු වර අඩු බාරු බේෆුලේ එම මී ඒ ජමානුගේ අනුම නසරියා බෙදිකම වියස් මී අනුමගේ බුද්ධිය විස්න උඳගු කමෙන්නු එම දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනුමෙන් මි බරකාත් තෙරි හජ්ජු මහගේ දුවස්තකුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අනුමෙන් මි උගන්නා දෙවා ෆාවා මුස්ලිමෙන්ගේ හුරුමෙත්තරි කම අදි කාබෆෙන් උරුනේ කියාෆා ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆා මිකොරවේ එකි කංකං කාබෆෙන් මතිකොෆ අනුමෙන් මිකොරා කුරුන් අනුමෙන් තෙනේ නැති කරවා අනුමෙන් නකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම උගන්නා දෙවි මත්වේරි තෞහීදුගේ මතිගා මරුදුවා හැමියා තිබේ බයිකම් ගලෙවුන් අදි අනුවණා තිය මෙහා ලොබති ඉස්සතරි අඛුන් نكي سورج وانت فرين كم الله سبحانه وتعالى لهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته